өкүлдөр, ресторандар даяланды. Жок, даялап атамын бардыгын. Аябай сүрдөнүп жатам негедир. Мен үчүн аябай толкунданып отурат. Эже, сиздер кантип тааныштыңыздар эле? Ой, биздин таанышыбыз абдан күтүүсүздөн болгон, күлкүлүү болгон бир чети. Мен шашып жаткан болчумун, чуркап чыксам, алдымдан бир жаш жигит чыга кирип атпайбы. Экөөбүз тиктешип турабыз. Андан кийин акырын жугуп кеттим мен бул жака. Анын артыман чуркады ал дагы. Чоң кыз, эгер уруксат болсо номериңизди алсам болобу депчи. Ошентип жолугушуп калдык. Биринчи жолугушта чоң букет гүл алып келген болчу. Ой. Андан кийин ошентип жүрүп ата-энелерибизге жолуктук. Ата-энелерибизге жолуккандан кийин алар жакшы кабыл алышты бизди. Ушинтип күнү ушул күнгө туш келдик. Эже, мерим эже эмне болду? Эже жакшы Ортолдум эже. Су алып келгиле, су. Эже, жакшы элеби бардыгы? Эже, суу ичиңиз эже, суу ичиңиз. Эмне болду эже? Туура эмес жазадымбы? Жок, баары эле жакшы. Жакшыбы? Эмне ыйлап атасыз? Силердин экейлүү тоюңарды угуп отуруп. Кызым эсиме келип кетпеди. Кызыңызга эмне болду эле? Ал бир кызым Айдар деген жигит менен сүйлөшүп жүрчү. Экөө бирин бири аябай жакшы көрүп, сүйүшчү. Азыр менин кызым да бактылуу болмок. Самира, sen мынча сулуу кызсың. Сени дагы деле эч ким алага челекпейт. А балким, мен сени алага чыгаман деп болот. Айдар келди эле. Сağ ol. Gel, öte koy gel. Кандайсың? Sonra? Gel oy, öte. Жақсы gel oy. Gel oy. Отур. Апа, Айдар келди эле. Эме силер менен сүйлөшөйүн дейт. Айдар сен айтчы. Gel, çık. Ошол биз Самира көз бири-бирибизди абдан жакшы көрөбүз. Ушундай кызды, татынакай, чырайлуу кызды сиздер тарбиялап койгонуңуздарга чоң рахмат. Анан Самира менин жашоомдун жары болду. Самираны мен абдан жакшы көрөм. Сиздерден анан кол сурап келдим. Айдар, биз сени көптөн бери тааныйбыз. Sen duruş эле жигит көрүнөсүң. Эми биздин кызыбыздын тандоосуна биз
каршы чыга албайбыздар. Эң керектisi бириңерди бириңер сыйлап, урматтап, өмүрүңөрдүн аягына чейин бирге болсоңор болду балдарым. Атасы батаңды бересиңби? Ой, батамды бербегенде. Айдар, кел агай. Сенин өзүңүздүн балаңыз болуп калдың. Биздин балаңыз болуп калдың. Бактылуу бол, уулум. Бактылуу болгула. Кел кызым, мен сени да куттуктайм ушу тандап алганыңа. Сен өзүң чечим чыгардың да, туурабы? Бактылуу болгула. Бактылуу болгула. Батабызды беребиз. Бириңди бириң сыйлап, ата-энеңерди сыйлаган балдардын жаштарынан болсоңор болду. Жакшы жаңылык болуп келген турбайсыңар. Жакшы. Келгиле. Кандай сонун бак. Кечигим десе кечигим. Алтындарым мен. Bir günü kızım öküz gönlük tandağına varmakmış. Yumuştan meni banyosa çakırıp kalıştı. Bugün barbayla koyulmuş, erten bar alış desem. Çok apa, bugün ne var alış deyip duramadım. Ece su içiyorsunuz şaşı. Men sezgin. Uşunday olur. Enen жүрөğü sezet ekendi. Canım dur Ece. Ece ben gitmem, otasına gittim ben. Ece yok, babay mı ya? Gittim bana gelecek. Yok, şey var. Abba sabahla gerek yok. Bizdi o zaman aktatmaktan bilesin ki karı çıka kalasın. Koy hadi şeyi. Gel. Sabahla. Koy hadi. Hadi. Kızdın saklı. Ay karbala. Ay kızım akıl esin diyeceğim. Sen beni attıp gidesin, ben abbası bolom. Ben abbası bolom ya. Atenenin terbiyesini gördün mü ya? Beni attıp gidesin sen ya. Sen karışık kalasın bitsen. Mende enen vardır. Benim balam jakşı olar. Esingde giyin görösün. Kanday jakşı derken tuş kelgenin sen bilmeysin ay. Meni attasın diye bağın açılbaydı. Erten etken salıp bul. Ya, mende apam var. Aylanay, koyalım ki aklesin giyin. Kal, taş düşkün yerde oradayım. Men de oşun barısı oşun gelgen Aylanay. Akıl esti jaşta kızı kesin atmayın. Meni attap ketesin, mende apam var. Erten apаңды bir attap kete düşündüm. Antbegen kızım. Koy, otur. Sen bilbedin sana baktın ayakta kendin. Ay su al gelin okul. Ay.
шаққында ошода мойынсұнды. Ағара отырғызарда сен кетіп қалсаң қарғышқа қаласың. Ата-енең барды қарғышқа қалады деп айтышыптыр. Алпай оқыш қызың бізді аяп қарғышқа қалбасын деп. Аға да мақұл болып тұр. Башқа айла жоқ бол. Тағылып кетейін ағай. Sen деле кейін ушундай болосуң. Бул илгертен келатқан кыргыздын салты, ушинтип алып келет. Айнанайын, баарыбыз келе бактылуу болуп эле мына ушунча балалуу болуп, мына элин күтүп отурасың анан. Сен билбей атасың сенин бактың аякта экенин. Ооба жеге. Азыр жашсың. Мына бир аз убакыт өткөндөн бизге рахмат айтасың баарыбызга. Унутулат бунун баары өтөт. Биздин бала жаман бала эмес, жакшы бала, иштесе иши бар, үйү бар. Ошо сени сүйгөндүктөн жактыргандыктан ушинтип алып келди. Баарыбыз көңүлө сүйүшүп. Жөнгөңүз. Қоя тұрсаң, мен сен сүймеймін. Қоя тұрсаң, жөн тұрсаң. Эми кайка бармак эле. Баары бир мениксиң. Эмне кылсам? Мен качып кете албаймын. Эгер качып кетсем, ата-энеме оор болот. Ата-энемдин жер караткым келбейт. Бул жерде да жашай албайм. Сүйгөнүмө жетпей, өмүр бою сүйбөгөн адам менен жашаганча өлгөнүм артык. Бир гана жол. Мен өлөм. Ким бұл? Ким? Айда? Кир ғой. Кандай сөйлейді менже? Жақшы. Самира қақта? Самира сен менен кетпеді. Саға барам деген. Біз өкөз нике тойына сүйлөшкөн ресторанга бармакпыз. Анан? Ал жакка келген жок. Нике салонуна барсам да ал эртең мен келген деди. Бирок телефонуна чалсам өчүк болот атты. Сүйлөшкөн жоксуңар силер. Байке какта? Байкең жумушка кеткен, мага чалган жок. Кой турчу чалып көрөйүн. Сен Айдана чалдыңбы? Чалган жок. Чалчы, неме, ким Аселяга да чал. Подружкаларым баары да чал. Эртең менен келди деди беле? Эртең менен келди. Алло, Аселя. Ким Самира сага барган жокпу? Телефонда чалган жокпу? Жок, ошол ким Айдар экөө жолугушмакты, жок болуп атат. Окуй. Кайка кетишим? Эмеге чалчы. Алло, Гүлнара. Эме Самира сага телефон чалган жокпу? Бүгүн кайка барарын айткан жокпу? Жок, макул анда, макул. Алло. Ким? Кайка? Окуй, алағаштым деген эмнеси? Кимсиң сен өзү айтпайсың атыңды ким? Окуй. Мен Самирам кайда? Кайсы жактан алып кетсең ошол жакка барып койгун. Уктуңбу? Адресиңди айтчы. Мен сени өлтүрөм. Кийиңиздер керек. Ай, жеңе, кыз бак денеси келет. Ай, жеңе. Ой, кой. Ой,
Gelgile kudalar. Gelgile kudalar. Benim kızım bu şeyler geldiği çok bana verin. Söyle şöyle kızım benim kızım kayakta. Çok var bir açık bir açık senin öldüğün çay burası kızım. Kızım artık görüyorsun. Camsına kaydım. Samira bayda. Buldu. Ay bir açın artık bana verin. Samira. Anne sürüyor görsün. Kızım kayakta. O kızını da öpmeyin mesleğinde oturdu. Oldu çüyse Samira. Neyse düşünme Baylana nay. Anı şimdi şu cigiti var. Siz de yine sağlıklı geçsiniz. Soğuturup kaldı. Gelin mi Oturmayın. Oturmayın gelin bol kafayı. Anı cigiti var buna Haydar aytmasın. Baylana biliyorsun. Adam Koy oturun. Adam sana. Köşeden ne tanımanız da gitmez. Kızının suçu yerim buna. Samira. Görürsün. Koy otur. Cırcıkın o yüzden. Samira. Samira seni öldürdük. Bilgen çok. Azmi'yi seni öldürün. Oşurdum. Kızım özünü öldürüp almadım. Jamon bo'lib turadi. Keyin qizim o'lgan bo'lmadan jasib ketgan xatni topib oldik. Men bundan ары bu odamlarмен yashay olmayman. Bundan ko'ra o'lganim ortiq deb jasibdir. Oxirida meni kechirib qo'yla debdir. Sadaqa o'ynay. Xush qiz. Bu okuya bundan ko'p chiqmadi bo'lgan. O'shul yili bizning uy biloni boshdan ko'p qayg'ular o'tdi. O'shul mung qayg'u shu kunga cheyin meni qo'shitib kelib жүрген. Biroq sen nega to'ying жөнүндө айтып жатканда men qizimni естіп кетпедimби? Kızım bolsa деле ушул жакшы тилектерди тилмекмин. Ошол тилекти мен сага тилеймин. Кагылайын кызым. Үйүңөрдө жанган чырагыңар өчпөсүн. Неке тоюңар кут болсун. Кудайым силердин неке тоюңарды бекем сактасын. Ата энеңерди сыйлаган бактылуу жаштардан болуңла. Мен сени аябай кубанычтамын. Siz дагы бактылуу болуңуз. Кайгырбаңыз. Алдыркы сен дагы ушундай. Силер да бактылуу болуңуздар. Рахмат. Турмагым.